nonto bokwarwa mono na boigwa tombaru mono I senator na kinya bunge mono bakuma county Murang'a na baliuga ate anto ba Murang'a baliuga giko menya baitara ko na giko kya Murang'a gya Kiambu na kya Nyeri na ende baliuga giko gya Kiambu ikyathite maita jairi ukurukira Jomo Kenyatta na Uhuru Kenyatta giko kya Nyeri ikyathite na Kibaki na iriuga na ndinya kunenkera Gachagua kaire athano ntomite Mathira Nyeri county gwatuika giko kya Nyeri gikwathanya kyo itare jairi na giko kya Murang'a gitathanya gitare no rimwe kyare akuye muno gitare matiba lakini gikuba gya kubire nande baliuga nande ne gitare aho nyo giko kya Murang'a kuria gikundi gya president ko ndende nyoro najo kue no 2027 Ruto arombe no gipindi kya biere ari running mate achinda twike deputy wekinya 2032 Ruto no ntukatiba imwitikiria arombe kure ipindi biere yake akebera ndende nyoro atwike president of Kenya ni giko kya Murang'a gikuga na mbuga Gachagua noe na ciumiritie abera ariuga kwi muntu kwenda gutumira siasa yu kwathurana antu ba Central Kenya na ara mugongo jwa gikuju tura na era tongeria nteto iure kaneni acio buru igatutera kanya na icoke ituringithanie na kwi muntu kwenda uturingithania siasa iri ku indi atamugweta rietwa na ndi ntimenya nuntu kwi bakuga nyomba kwithura Ruto wengo ko gitata iyo bakwithura Ruto wengo ukuringithania Central Kenya kenda menya ibambirite abamoko nuna bakiuga we tutwerigirite ojo itwerigirite manto jagatubwira nkurukie ojo na ndiko wokuga bakeja kwambiria siasa cia Murang'a versus Nyeri anto bomba kurirwa kumakira thirikari je nondu ibakona je kayomba makirwa kona Max Nkai ino nto anto ibara wirigiro bobo nene wirigiro bora bakona ije ka bote no memto ina wirigiro bobo nene bokare mo kinyanira na kuja nkoro muno ande genda anto baba te kuwa nkoro ambiria siasa cia Murang'a na Kiambu na Nyeri ambiria siasa cia Murang'a na Nyeri ibagwate iyo bitumire kathari kanya kaoga kaingi kainya kaoga kaingi utukarika na kuria thirikari Kenya kwanza tuthithiria ate bagatonya siasa ene ciai cia running mate no kubua no ntukinya bakiambu bongo ibakuga atiri kinya kimane chongwari mubunge oke wae bakikuyu kinywe na kugita atia na kubua kwa ndi siasa cia mberia I Murang'a Nyeri Kiambu siasa yu ikiringwa bori rui kwa thirikari Max ethora ne kuona otichi iskoete chietha umonkira tha ibate amemene otheri atuthikiria rigathi Gachagua reugite my people of this region, let's stay united and focused. Mimi niseme whoever has any scheme to divide this region should know that the people of this region are very intelligent people. This region is united behind President William Ruto. Hatutaki mambo mingi. What the people wanataka ni mambo ya barabara, mambo ya kahawa, mambo ya majani chai, mambo ya maziwa, mambo ya biashara na mambo ya usalama. And anybody who seeks to divide this region is an enemy of this community. Because our strength is in our unity and our relevance in the national political discourse is informed by our unity of purpose. Okay, jotegera bo abako bang mugongo jo mojo giku indi jo kuga nduri jo tia mugongo jo taruru ri jo ro mo Kiambu ruri jo ro mo Nyeri ruri jo ro mo Murang'a lakini bantu turiuga atiri bwe mugongo jo giku bwathite nande maita jangana jatha tu kiri president batano bana baumite Kenya bathatu ibwo bwitite buri mugongo jo giku mbere bo ambiria kuigaira kindu rijo cia mugongo jo butetegere ni muturi uwe nu ura bwita kuthogano egitikiria president witwa Mumiru na kwina kinyonge muturi uwe nu bwita kuthogano witwa Mwembu na indone de Ruto achwaga no gatwika running mate we athikirira bawe bamwirire ajukia running mate kuma Mount Kenya na bwetikiria bambirio cho Mount Kenya na bakwambirio cho Mount Kenya andu baingi batije ura gwakarire kenda gutwika Rigathi Gachagua ojukirwe
itubera irite lakini antu kwenda obera kwanza mutaratara jura jo atumiro mwanka gutwika Rigathi Gachagua tukibera ora kwa kari kenda bona atiri aturi babe turi mukinya bo kwiuba te utwikia bwega kwiuba te utwikia bwega lakini ni atiri tutibathana tutibakamata nontu tutaromba twatwa tutaromba twatwa tutaromba twatwa na kwira kwa ukaja kwithirwo kenda mwari no ti umwira no wije gwatura nkumura nune jwawe kuna ndinya twi no wije gwatura nku kana gutaira bangi ruji ugunya murano tirija no tukuringana no withira waturite nkokara bieza watairwo kareo kana kweria na kumama utio na inyore akorwa lakini mwari uno urahita hata no uramwenda withira no kwenda mwari mwire ingu kwenda mbere yo kabainya umwire no kumwenda uregwe waturenko aregwi antule go mwira wija gwaturanko na mbugore mwira urithiro inko ire aturomora none jwaku ko atuge atiri rira William Ruto achuja running mate ithurano ne bithirwe bathikirira bawe siasene bamwira jokia muntu Mount Kenya etikiria kwagire antu batantatu ba Mount Kenya agutegera kiri Mount Kenya uyo ndengana andu tibo ba Mount Kenya nkurukie milioni 6 bau tutara ndu thero aringi kure milioni 6 kwina bangi nyaba bena kibande batena kura nima ndu tetekirwo kuromba kura ore bilo utejo na kibande no techiandikithitio kuringa kura batiuga bilo 18 utetekirwa kuringirwa kura lakini bau akenda qualify kuringirwa kura no mwanka withirwo chiandikithitio kuringa kura mbere yewe wa kura no mwanka withirwo wina kibande mbere yewe wa kibande no mwanka withirwo wina miaka 18 una ndire nkuikuga ate ukethirwo tekinyitie miaka 18 utiringirwa kura huwa ndo bara ba Mount Kenya bomba kuringirwa kura ni antu nkurukie milioni 6 nundu kethirwa kura ke milioni 6 kwibo ba ibande batekura yes ukiri nkurukia antu milioni 6 Ruto akuthithia shortlisting ya watigarire na antu batantatu kware akithura kindiki kware Rigathi Gachagua ikare ano iguru JB Muturi Alice Wahome na Ndindi Nyoro yes na nukuona baumite Mount Kenya iri onde Justin Bidan Muturi umite Embu county kithura kindiki umite Tharaka Nithi na wewe mugongo jwa Meru junde bau bange bonde Rigathi Gachagua ano iguru na Alice Wahome na Ndindi Nyoro ba mugongo jwa Gikuyu uno kuona mugongo jwa Meru 1 mugongo jwa Embu 1 mugongo jwa Gikuyu 4 no shortlist Ruto ekarire ate beta round mbere bau eta round mbere ya guita Ndindi Nyoro alitwa bena Alice Wahome raundi mbere ubo baire baritwa ko kuona Ndindi Nyoro ari number 5 kana 6 nukuga no ko thai anenkero ari number 5 kana 6 beta raundi ijiri bagu ita raundi ijiri ba gwatuika noe JB Muturi na no iguru bakuritwa batigara Rigathi Gachagua kindiki na Professor Kithure Kindiki watu garande uwo mono gatwika running mate beta elimination yenge yaita Rigathi Gachagua Kindiki gwatwika no number 1 gugwita riu nande na nyaba kija round nande bagutigaria bau baire akiyute finals riu bande Ndindi batera umera na ara kuota finals ba iguru baumera semis nande Kindiki tu bari finals bena Rigathi Gachagua gwatwika nande ibatumire njira mwanya gutaromo gatigati kao njira emwe batumire ne kuga abunge ba UDA na senator ibaringe kura ba UDA riu bara support Ruto riu ntu bara support Ruto riu ntu bomba athuria Jubilee bamwe lakini bambirio support Ruto kona bagwa bageta UDA na beta UDA kire abunge 122 ba UDA 116 balingira Professor Kithure Kindiki batantatu balingira o Gachagua Rigathi Gachagua aya watwika nande baito ba UDA bonde beje ba Mount Kenya kibagema ataro igema ki itarago nya county ira china Gikuyu ba jaba na Meru jaba Laikipia bo tarero nya Nakuru kinya Nairobi Meru Gemerere mbio iri Nairobi
pero ibaringe kura bakuringa kura baumete kaunti iu 10 Kindiki kura 64 Rigathi Gachagua kura 4 ni abunge bathuria kura na maseneta 64-4 na nukuona MP bokari 116 6 64-4 aya bachoka gwatuika na ndiko thithu opinion poll ya Kenya na bobonthe yanenkerwa ikundi bithatu bithi opinion poll gikundi kimwe gia Tifa kingi kia Infotrack kingi ibari na kiri UDA kiama ibari na bara bathithagia mantu a research yatongeretwe ni ukuona Davis Chirchir beta bathithia research yao bari aka unit kao gakuthithia research beja inyadira bakwenda kunenkanira tigiti bakeja iria fulani bakathithia research bakona candidate uri ku popular no akwenda muno na akwenda muno kwi bari aka unit kao ka research within the party kakuthithia kiri research je ikundi bibyo bithatu cionania uri ukwendwa nkorukie bange Kenya yonthe i professor Kithure Kindiki aria yakinyire gutuika Rigathi Gachagua orajukua tweterete muno ko tweterete aria gwatuikire Rigathi na ndi nukuona inya jau jonthe jakarikite nukuona Rigathi Gachagua we nejire kujukua na tutibonoga tu turi antu ba mugongo jwa Meru twaringira Ruto kura kwa wingi kinya bo bukarikite Professor Kithure Kindiki uria kinya kuma au ae wangu ge waziri kinya na hande no ikuonania research ile ithithagua Kenya Kindiki no wa Kenya bakuga no eu kima waziri no number 1 ni performances kuno kuona kwendwa kwa Kindiki Kenya kinyethro ari mumiru na ibatwona je kanondu kwirimo twakinyitie bagamba gambi bauga bumenye iroje rura runene rura runini rutonya ke rura runene te rura runene rutonya ke rura runini nyethro ibagambite tukuonania atiri batu twina muntu ukwendwa Kenya iri yonde gugu keja kwithro buriuga Rigathi Gachagua na bwirite kweberuo gukaretwa muntu ukendwa nkoruki Kenya iri yonde tigeni ninguchwa kuraja wanatindi ni nyoro kana ndi nyoro kwanza aere number 6 out of 6 ali na batinda ombe bena alizwa ome batigro beshinda na ira no ka 5 na 6 no JB Muturi na no igoro batigro be number 3 4 lakini Kindiki no ere 1 Gachagua number 2 ikethro atuchwa muntu uri ukendwa Kenya iri yonde na nukuona nya research iri ituro thithwa Kenya mwanka na agu eje turi ni kuonania Kindiki no waziri uri ukwendwa Kenya iri no perform no ringugine no akwendwa ko tutigiochwa ndinde nyoro itwete niki muntu uri tuishua bete na kwendwa ni tureke nyakuria irwe nyakuria narekana noe kinya kimani ichungwa narekana noe ndiri ni gitara kuria kethro igite bukwenda giendelea gukara Kenya kwanza na kiendelea gukara Mount Kenya na bwethro bwina muntu ukendwa Kenya yonthe gutina akienda kwa Professor Kithure Kindiki teka kurungi na tuchoke kinyo tuge atiri Mount Kenya iri nyabwito mukaino ni kinye gitara tuchokeria guoko katukabuika yango gebwere onde na tuchoke twire atongeria ba Meru uju nuntu bombo turinga ndiguru de Kindiki aringairwa kura iwo kuwa na aringairwa Mount Kenya na kinya Kenya iri onde atongeria bara batetekitie no hanenkerwe bara imani yao yari nkai iba mugongo jwa Meru ibo barigara mu Meru kweri no ajo kweri gutwika deputy president na mwiko are aja na no ora twitete kwethia presidential candidate mutekare omugongo imukalendi tekare omugongo ju no kuona bongwa bati uchietikia kwanza gikuku kiongo ikyo kyoga ikindi kitu kwenda bamo kwanza inyaba aretere thina muno gutwika atajukua imwiko mwenza ora na itakuona tukuria kura na tuona abu kethro no kuigwa Mount Kenya iriringa kura kikura akaringirwa kura 64 Rigathi Gachagua akaringirwa 4 ikuonania gikuku kionde nontu ikyo kingi kiagwite hariko au kuigwa foi tukura tung'ano na twa Murang'a twa Nyeri county ara umite twachore na aturi lakini uo kuigwa 64 utino kure uye tiumite Kindiki